tekereza isi yose yindutse mu masegonda make, igihugu cya Iran kikarasa misile, Amerika igasubiza, Middle East yose igahinduka umuriro. Ese koko mu by'ukuri Amerika na Iran bapfa iki? Ese ni amadini, ni intwaro za nucleaire, cyangwa hari andi mateka yihishe imyaka irenga 70? Uyu munsi tugiye kugaruka ku ntangiriro y'uru rugamba, tumenye ukuri kutigeze kuvugwa, ndetse no gusubiza ikibazo gikomeye twabajijwe, ese ninde urenze undi mu by'ukuri? Nk'uko bisanzwe kandi mugiye kubana na Ndayishimiye Jean Claude. Mu by'ukuri dore uko byose byatangiye. Mbere y'uko Iran iba igihugu tuzi uyu munsi, mbere y'uko iba Islamic Republic, Iran yari ifite isura itandukanye cyane. Mu ntangiriro z'imyaka 1900, Iran yari iyobowe n'umwami witwaga Shah, ariko ikibazo gikomeye cyari kimwe: peteroli. Mu 1908 Iran yabonye peteroli nyinshi cyane, ariko si yari iri mu maboko yandi. Ntabwo yari mu maboko y'abanya-Iran ubwabo, yari mu maboko y'ikigo cy'abongereza cyitwaga Anglo-Iranian Oil Company. Iki gihe Iran yahabwaga amafaranga make cyane, abongereza bagafata inyungu nini. Ngaho nawe tekereza igihugu cyawe gifite umutungo kamere mwishungana gutya, ariko inyungu zose zikajya mu mahanga, wowe ugasigara mu bukene. Aho rero niho uburakari bw'abanya-Iran bwatangiriye. Mu 1951 hari umugabo waje ku butegetsi witwaga Mohammad Mossadegh. Yari umuntu wizerwaga n'abaturage, akaba umuhanga ukomeye, ndetse akaba umunyapolitike wizerwaga cyane. Ikirenze ibyo byose kandi yari afite intego imwe ikomeye. Yavugaga ko peteroli yabo igomba kuba iyabo, nta wundi ugomba gukoraho. Yahise afata icyemezo gikomeye cyane, yashyize peteroli ya Iran mu maboko ya leta. Iba abaturage barabyishimiye cyane, maze Iran yumva ko igiye kubona ubwigenge nyabwo. Ariko hirya kure i London na Washington ibintu byari bihindutse. Aha niho uburakari bw'abongereza bwakongerejwe. Abongereza ibi ntibabyishimiye na gato. Ese ni ukubera iki byabababaje? Impamvu nta yindi, peteroli ya Iran yari ingenzi cyane ku bukungu bw'abongereza. Nibwo bashyizeho sanctions, bagerageza guhungabanya ubukungu bwa Iran, bagerageza kandi no gutuma Mossadegh atsindwa, nyamara bikomeza kwanga. Nibwo rero icyo gihe bahise bitabaza Amerika. Mu 1953 isi yari iri mu ntambara y'ubutita, Cold War. Amerika na Soviet Union bari bahanganye bikomeye. Iki gihe rero byateye Amerika ubwoba ko Iran nayo ishobora guhita yiyomeka kuri Soviet Union. Babonye ko Iran nijya ku ruhande rwa Soviet Union, byari gutuma Middle East ihinduka akarere kagenzurwa n'abakomunisiti. Peteroli guteranyaho communism egari ikibazo gikomeye kuri Amerika. Aha rero nibwo CIA yinjiye mu mukino. CIA yahise icura umugambi witwaga Operation Ajax. Intego nta yindi yari ugukuraho Mossadegh. Aha bifashishije abanyapolitike bamurwanyaga, bakoresha kandi itangazamakuru, bashyiraho abigaragambya bahembwaga, ndetse n'abasirikare bashyigikiwe mu ibanga. Bateje akavuyo mu gihugu cyose, ibitangazamakuru bitangira kumusebya. Ibi byateye abaturage bamwe kuyoba. Hanyuma mu kwezi kwa Kanama mu 1953 Mossadegh akurwa ku butegetsi, atabwa muri yombi. Shah wari warahunze agarurwa ku butegetsi ashyigikiwe na Amerika. Iki gihe nibwo ibintu byahindutse burundu. Ku banya-Iran benshi ibi byari kwivanga mu gihugu cyabo, bagasenyerwa demokarasi, ndetse no gukurwa ku butegetsi k'umuntu bari baritoreye. Ubwo Amerika ibi yabibonaga nk'intsinzi ya geopolitics, Iran yo yabibonaga nk'ubugambanyi. Iyi kudeta niyo yabaye umuzi w'urwango rwa Amerika na Iran kugeza ubu. Abaturage batangiye kubona Shah nk'umuyobozi uterwa inkunga n'abanyamahanga. Ubutegetsi bwe bwaje gukomera, ariko bukandamiza abatavuga rumwe nabwo. Polisi y'ibanga Savak yatangiye gukandamiza bidasanzwe. Abantu barafungwa, abandi baracecekeshwa, ndetse bamwe barishwe mu ibanga rikomeye. Iki gihe uburakari bwakomeje gukura buhoro buhoro imyaka 20 yose. Ikibazo cy'ingenzi umuntu hano wese yakwibaza: ese byari ngombwa ko Amerika ikuraho Mossadegh? Ese byari ukwirinda communism, cyangwa byari inyungu za peteroli gusa? Hano byagaragaye nk'intsinzi kuri bamwe, byabaye intangiriro y'ikibazo gikomeye kurushaho. Mbese ni ukubera iki? Kuko abaturage ba Iran batibagiye ibyo mu 1953. Iyi itangazamakuru riganiriye n'abanya-Iran benshi bavuga ko umwaka wa 1953 ari umwaka utazasibangana mu mitima yabo. Uyu mwaka niwo wabaye ishingiro rya revolution yo mu 1979. Mu 1953 Amerika yatekerezaga ko irimo kurinda inyungu zayo, ariko mu by'ukuri mu buryo itarizi yari imaze gutera imbuto y'urwango. Iyo mbuto yarakuze imyaka isaga 26 kugeza igihe yaturitse mu 1979. Kandi revolution y'u 1979 ntabwo yari impinduka isanzwe, ahubwo yari igisasu cy'amateka. Ku butegetsi bwa Shah yashakaga guhindurira Iran igihugu kijya ku murongo w'uburasirazuba bw'Uburayi na Amerika, harimo modernization, western lifestyle na industrial reforms. Shah kandi iyi gahunda yayise White Revolution. Mu by'inyuma byagaragaye nk'iterambere, ariko mu mutima w'igihugu hari ikibazo gikomeye. Iri terambere ryari rifite igiciro. Yego Iran yubakaga imihanda, kandi yubakaga inganda, ndetse yongereye amashuri, ariko abaturage benshi bari mu bukene bukabije. Abanyamadini bumvaga imico y'igihugu irimo gusenywa, abatavuga rumwe na leta barafungwaga. Ya polisi y'ibanga Savak yaratinywaga cyane, abantu benshi baburiwe irengero. Ngaho nawe tekereza igihugu gifite iterambere ku isura, ariko imbere mu gihugu hari igitutu gikomeye gutyo. Iyo pressure imeze gutyo niyo yaturitse mu 1979. Mu bantu barwanyaga Shah hari umunyamadini w'umunyembaraga witwaga Ayatollah Ruhollah Khomeini. Uyu yamaganye kwivanga kwa Amerika, modernization itubahiriza umuco, ndetse n'igitugu cya Shah. Icyo gihe Shah yamwohereje mu buhungiro, ariko ijwi rye ryakomeje gukwirakwira mu gihugu. Amavideo n'amajwi ye byinjizwaga mu ibanga, abantu bakamwumva mu misigiti.
izina rye ritangira kuba ikimenyetso cy'impinduka. Mu 1978 imyigaragambyo yaratangiye. Abanyeshuri, abakozi, abanyamadini, abaturage basanzwe bose basabaga ikintu kimwe: Shah aveho. Imyigaragambyo yarushijeho gukomera. Abasirikare barasa ku baturage, abantu benshi barapfa. Ariko aho guhagarika revolution, ahubwo byarushijeho kongera imbaraga. Mu kwezi kwa mbere mu 1979 Shah yavuye mu gihugu arahunga. Iki gihe abaturage barishimye, ibyishimo byuzura mu mihanda. Nyuma y'igihe gito Khomeini yagaruka muri Iran nk'intwari. Miliyoni z'abantu zaje kumwakira. Iki gihe nibwo Iran yahindutse burundu. Iran bihindutse Islamic Republic. Leta nshya yari igiye iravuga iti nta kwivanga kwa Amerika, nta butegetsi bushyigikiwe n'amahanga, ndetse Iran igomba kwiyobora ku mahame ya Islam. Iki gihe Amerika nibwo yahise iba umwanzi mukuru. Uyu mwanzi wabo bahise bamwita The Great Satan. Ibyari ubufatanye ku buyobozi bwa Shah byahindutse urwango rweruye nyuma y'impinduramatwara. Iki gihe kandi habaye ikintu gikomeye cyane, Embassy Crisis, agasuzuguro katazibagirana. Mu kwa 11 mu 1979 abanyeshuri b'abanya-Iran binjiye muri Embassy ya Amerika i Tehran, bafata abakozi ba Amerika bugwate. Iminsi igera kuri 444 Amerika iki gihe yari iri mu isoni n'uburakari budasanzwe. Perezida wa Amerika icyo gihe yari Jimmy Carter. Yabuze uko bigenza isi yose ireba. Iran yavuze ko ari igihano cy'ibyo Amerika yakoze mu 1953. Amerika ibi yabibonye nk'agasuzuguro. Aha rero niho urwango rwabaye official. Revolution yahinduye gusa ubutegetsi, yahinduye n'imitekerereze. Ku banya-Iran benshi, Amerika egari igihugu kivanga mu bihugu by'abandi. Naho ku banyamerika benshi, Iran egari igihugu cy'iterabwoba. Iyo narrative yakomeje imyaka irenga 40. Iyi revolution ya Iran yahinduye politiki ya Middle East, umubano wa Amerika n'akarere, umutekano wa Israel, ndetse n'ibiciro bya peteroli ku isi. Iran yatangiye gushyigikira imitwe itandukanye mu karere. Amerika nayo itangira gushyigikira abanzi ba Iran. Aho niho intambara itaziguye yatangiriye. Nk'uko tumaze kubibona, mu 1953 Amerika yakuyeho umuyobozi wa Iran. Naho mu 1979 Iran yirukanye Amerika mu gihugu cyayo. Icyari icyemezo cya politike cyahindutse urwango rw'ibihe byose. Nyuma y'ibi kandi Iran yafashe icyemezo gikomeye cyo gukoresha proxy wars. Proxy ni intambara ikorwa mu buryo bw'ibanga, aho igihugu kitinjira mu ntambara yuzuye, ahubwo kigafasha imitwe, ibihugu cyangwa abayoboke kugira ngo barwane urugamba rwawe. Iran yatangiye gushyigikira imitwe yo mu karere: Hezbollah muri Lebanon, Milisha muri Syria, Houthi muri Yemen, ndetse na Shiite militias muri Iraq. Amerika kandi nayo yakoze proxy zayo. Amerika niyo yashakaga kurwana na Iran byeruye. Yashakaga gukumira Iran no kuyinaniza. Yashyigikiye Saddam Hussein mu ntambara ya Iraq, ndetse ishyigikira Israel mu nkambi za Lebanon. Ishyigikira kandi Sunni militias mu karere ka Iraq. Buri ruhande rwakoresheje ibikoresho by'isi yose: missile, drones na intelligence advanced. Umuvuduko w'intambara wahise wiyongera. Abaturage bahura n'ubwicanyi budasanzwe. Mu myaka 1980 Iran yashinze Hezbollah muri Lebanon. Intego kwari uguhagarika Israel no gukomeza influence ya Iran mu karere. Hezbollah yabaye proxy ikomeye cyane, gukora ibitero ku ngabo za Israel, kugenzura politiki ya Lebanon, no gutuma Amerika ibona ko Iran ikomeye kandi ifite ubushobozi bwo guhungabanya akarere. Nanone kandi ku ruhande hari Syria, igihugu cyagize uruhare muri Cold War, cyafashije Iran kugera ku basirikare bayo no ku bindi bikorwa byo mu karere. Mu gihe kimwe Iran yashyigikiye Shiite militias muri Iraq, kwari ukugira ngo ihangane n'ingabo za Amerika. Ibi byatumye Iran ihinduka ikomeye mu karere, ariko mu buryo bwihishe. Ntiyarwanaga mu buryo busanzwe bwa conventional war. Iyi ntambara y'ibanga yahinduye imitekerereze ku mpande zose. Ku banya-Iran, Iran yabaye intwari ikomeye mu karere. Ku banyamerika, Iran yabaye umwanzi utera ubwoba. Iki gihe isi yose yabonye ko intambara ishobora kuba itarimo gusa imipira ya misile, ahubwo ishobora kubera mu mabiro, mu mahanga no mu mitwe ya politiki. Proxy wars zatumye urwango rw'ibihugu byombi rukura. Iran ikomeza kwiyubaka mu bushobozi bwa misile. Amerika ikomeza gushyigikira abanzi ba Iran. Akarere ka Middle East kaba akarere ka geopolitics ihoraho. Iran niyo yashakaga intambara yuzuye, ahubwo yashakaga kwihagararaho. Amerika yo niyo yashakaga gutsindwa, ahubwo yashakaga kugenzura Iran. Proxy war niyo yatumye urwango rurushaho kwiyongera kugeza na bugingo n'ubu. Ni intambara zitavugwa ku mugaragaro, ariko zifite amaraso menshi n'imbaraga nyinshi. Intambara ya proxy ni yari iy'isi gusa, yari iy'ubwenge n'amayeri. Iran yize kwirwanaho mu buryo bwa guerrilla, naho Amerika yize kugenzura intambara mu buryo bwa diplomasi. Ariko ikibazo gisigaye ni iki: ese urwango rwarangije gukura cyangwa rukomeje gufata imbaraga mu karere? Mu mwaka wa 2000 Iran yatangiye gukora ubushakashatsi kuri nuclear program. Icyo gihe Amerika na Israel batangiye gutinya. Iki gihe habayeho kwibaza niba Iran ishobora kugira intwaro za nuclear, ndetse bibajije nimba ibi byahindura balance ya Middle East. Ibihugu byinshi byafashwe n'ubwoba. UN Security Council yashyizeho ibihano. Amerika yakomeje gukora byinshi byo kurwanya Iran. Yashyizeho sanctions zikomeye, ikora spy operations, ndetse ikora diplomasi n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'i Burayi. Ariko ibi byose ntibyahagaritse Iran. Bakomeje ubushakashatsi bwabo, bashyiraho missiles z'indege ziremereye, submarines n'ibindi bikoresho by'igisirikare bikomeye. Ku rundi ruhande, Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bakoze Stuxnet. Iyi ni virusi yashyizwe mu mashini ya Iran mu buryo bw'ikoranabuhanga. Intego yari uguhungabanya nuclear program. Iyi ni intambara y'ubwenge, aho ibikoresho n'amakuru bihinduka intwaro.
kandi Iran niyo yahagaritse gukomeza gushyigikira proxy group Hezbollah muri Lebanon, Shiite Militants muri Iraq na Houthi muri Yemen. Amerika nayo yakomeje gushyigikira abanzi b'iyi mitwe. Middle East yabaye imikino y'amasasu. Mu mwaka wa 2010 kugeza 2020 ibibazo byarakomeje. US withdraw muri Iran nuclear deal ndetse na assassination ya General Qasem Soleimani muri 2020. Ibyo byateje ubwoba bw'intambara idahita itangira. Ubu buri kintu cyose kiri mu nzira y'intambara y'isi yose ishobora gutangira isaha iyo ariyo yose. Ubu Amerika na Iran bari mu ntambara y'ubutasi, ikoranabuhanga n'imbaraga z'ibanga. Kugeza amagingo Iran imaze kubaka intwaro z'akataraboneka. Ubu ntabwo turi kure y'intambara y'ukuri. Hypersonic missile, nukes, cyber warfare byose biri mu maboko y'ibihugu bibiri by'ubutegetsi bukomeye. Uyu ni umukino w'ubwenge w'amayeri n'igisirikare kandi isi yose irimo kubibona. Kuva 2020 kugeza ubu Iran irakomeye muri missile program, nuclear ambitions ndetse na proxy influence. Amerika nayo ifite ubuhanga bwo kugenzura ibintu, ikagira intelligence ikomeye ndetse na cyber warfare. Middle East iracyari cheese board y'amasasu n'ubutasi. Buri kintu kiri gukorwa ubu gifite ingaruka z'imyaka 10 cyangwa 20 iri imbere. Uku gukomeza gushotorana kwa Amerika na Iran nibyo bigaragaza ko intambara ishobora gutangira isaha iyo ariyo yose. Nk'uko twabibonye 2020 Amerika yishe General Qasem Soleimani. Iran irarakara cyane irasa misile ku birindiro bya Amerika muri Iraq. Isi yahise itekereza ko intambara igiye gutangira, ariko byarangiriye aho ku mugaragaro. Kandi abantu bakomeje kwibaza ninde urenze undi hagati y'ibi bihugu byombi. Mu by'ukuri Amerika ifite budget ya gisirikare nini cyane, ikagira aircraft carriers zidasanzwe ndetse ikagira global alliance. Ku rundi ruhande Iran ifite misile nyinshi, ikagira strategic geography ndetse ikagira influence ikomeye mu mitwe yo mu karere nk'uko twabibonye. Mu ntambara rusange Amerika irarenze, ariko mu karere ka Middle East Iran ifite imbaraga zidasanzwe. None se kuki batarwana intambara yeruye? Mu by'ukuri intambara yabihenze cyane ku mpande zombi. Abafatanyabikorwa b'ibi bihugu Russia, China, Israel na Saudi Arabia bose babyivangamo, bityo intambara igahindura isura. Global economy yahita ihungabana ku rwego rutigeze rubaho. Ibi byarenga kuba urwango rw'ibihugu bibiri, ahubwo bigahinduka ikibazo cy'isi yose. None ikibazo umuntu wese yakwibaza ni ese koko iyi ntambara izaba cyangwa izakomeza kuba intambara y'amagambo gusa no gushotorana kudashira, cyangwa koko amaherezo bizarangira ituritse ku mugaragaro? Ese wowe ubibona ute? Kandi ubona ari ukomeza guhombera cyane muri iyi ntambara? Duhe igitekerezo cyawe uko ubyumva muri comment. Ndagushimiye cyane nanone wowe wafashe umwanya ugakurikira iki kiganiro. Ngira ngo ngusabe nimba utarakora subscribe uyikore, dukomeze tubane mu biganiro bigiye gukurikira. Sawa, ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.